Dobar dan, draga deco. Ja sam učiteljica Ana Mijajlović. Danas ću se družiti sa vama na času matematike. Nadam se da ćemo lepo sarađivati i da ćemo se malo zabaviti. Za ovaj čas potreban je sljedeći pribor: sveska, olovka, gumica, lenjir, bojice. Ako ste spremni, možemo da počnemo. Sigurno u kući imate prazan kutak koji biste voljeli da popunite. Imam odličnu ideju za vas. Pre nego što čujete šta je u pitanju, pokušajte da rešite ovu zagonetku. U njoj se krije moja ideja. Na prozoru ribnjak. Živi u njemu. Staklene obale. Nema ribara. Šta je rešenje ove zagonetke? Tako je, to je akvarijum. Pogledajte sliku akvarijuma. Šta se nalazi u njemu? Tako je, u njemu se nalaze ribice i vodene biljke. Akvarijum je posuda ispunjena vodom sa bar jednom providnom stranom u kojoj se nalaze vodene biljke i životinje. Osoba kojoj je hobi održavanje akvarijuma naziva se akvarista, a njen hobi akvaristika. Pored toga što će akvarijum oplemeniti vaš prostor, povoljno će uticati i na vaše zdravlje. Dokazano je da i samo 5 minuta gledanja u akvarijum pozitivno utiče na naše zdravlje. Mesto za akvarijum treba da bude sa što manje sunčeve svetlosti, a postolje na kome ćete držati akvarijum mora da bude dovoljno stabilno i izdržljivo. Kada ste proverili ove dve stvari, možete izabrati vaše nove male kućne ljubimce. Dovoljno je krenuti sa 5-6 ribica, a taj broj će se uskoro povećati. Postoje razni oblici akvarijuma. Najpogodniji za održavanje je akvarijum na slici. On ima oblik jednog geometrijskog tela. Da li znate o kom geometrijskom telu je reč? Tako je, to je kvadar. Vidimo da je akvarijum ograničen samo ravnim površinama. Kako se nazivaju tela ograničena samo ravnim površinama? Bravo! Tela ograničena samo ravnim površinama nazivaju se rogljasta tela. Takva tela su kvadar, kocka i piramida. Deco, na današnjem času učit ćemo o svojstvima jednog rogljastog tela, a to je kvadar. Otvorite sveske i zapišite naslov: svojstva kvadra. Šta se nalazi na sljedećim slikama? Knjige, domine,
mirišljava sveća, ukrasna kutija ili kutija za nakit, putni kofer i ormar. Da li i ovi predmeti imaju oblik kvadra? Tako je, svi prikazani predmeti imaju oblik kvadra. Ovi predmeti oblika kvadra zauzimaju prostor. To znači da imaju dužinu, širinu i visinu. Za razliku od geometrijskih figura koje imaju samo dužinu i širinu. Sada ćemo saznati koji su to elementi kvadra. Elementi kvadra su ivica, strana i teme. Zapišite. Sada ćemo saznati koliko kvadar ima ivica, strana i temena. Pažljivo pogledajte ovu sliku. Na slici je prikazan jedan kvadar. Kvadar ima 8 temena. Temena se označavaju velikim štampanim latiničnim slovima. Temena kvadra su tačke A, B, C, D, E, F, G, H. Zapišite. Iz svakog temena kvadra polaze 3 ivice kvadra. Dužine ivica koje polaze iz istog temena predstavljaju 3 dimenzije kvadra. Dužinu A, širinu B i visinu C. Kvadar ima 12 ivica. Ivice kvadra su duži AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE, BF, CG i DH. Zapišite. Sve ivice kvadra možemo razvrstati u 3 grupe od po 4 ivice. Ivice iste grupe su međusobno paralelne i podudarne. Ove međusobno paralelne i podudarne ivice obeležavaju se istim malim pisanim latiničnim slovom. Možemo ih zapisati ovako.
ivice grupe A. A, B jednako je DC jednako je EF jednako je HG. Ivice grupe B. AD jednako je BC jednako je FG jednako je EH. Ivice grupe C. AE jednako je BF jednako je CG jednako je DH. Zapišite. Kvadar ima 6 strana. Strane kvadra su pravougaonici A, B, C, D, E, F, G, H, A, D, H, E, B, C, G, F, A, B, F, E i D, C, G, H. Zapišite. Strane kvadra su 3 para međusobno podudarnih i paralelnih pravougaonika. Naučili smo da su 2 pravougaonika podudarna ako imaju odgovarajuće stranice jednakih dužina. Možemo ih zapisati ovako. A, B, C, D jednako je E, F, G, H. A, B, F, E jednako je D, C, G, H. A, D, H, E jednako je B, C, G, F. Zapišite. Hajde sada da vidimo kako su obojene strane kvadra, odnosno 3 para međusobno podudarnih i paralelnih pravougaonika. Primetit ćemo da je svaki par strana obojen istom bojom. Jedan par obojen je zelenom, drugi par plavom, a treći par strana narandžastom bojom.
Hajde sada da otkrijemo susedne strane kvadra. Susedne strane kvadra su strane kvadra koje imaju jednu zajedničku ivicu. Susedne strane kvadra su strane A, B, F, E i A, B, C, D. Njihova zajednička ivica je AB. Strane A, B, F, E i B, C, G, F. Njihova zajednička ivica je BF. Strane A, B, C, D i B, C, G, F. Njihova zajednička ivica je BC. Postoji još nekoliko parova susednih strana. Pokušajte da ih sami pronađete. Hajde sada da otkrijemo naspravne strane kvadra. Naspravne strane kvadra su strane kvadra koje su podudarne i koje nemaju ni jednu zajedničku ivicu. Naspravne strane kvadra su strane A, B, C, D i E, F, G, H. Strane A, D, H, E i B, C, G, F. I strane A, B, F, E i D, C, G, H. Šta zaključujemo? Kvadar je geometrijsko telo ograničeno sa 6 strana, odnosno 3 para međusobno podudarnih i paralelnih pravougaonika. Zapišite. Otkrili smo da kvadar ima 8 temena, 12 ivica i 6 strana. Sada nacrtajte jedan kvadar. Vodite računa kako obeležavate temena, dužinu, širinu i visinu kvadra. Možete koristiti ove 3 boje. Prilikom crtanja kvadra na kvadratnoj mreži obavezno koristite lenjer.
Nadam se da ste uspješno nacrtali kvadar slušajući kompoziciju Akvarijum Kami Sen Sansa. Jedan isti kvadar može biti prikazan u različitim položajima. Na slici je prikazan kvadar u položaju kako izgleda kada se posmatra odozgo s desna. Vidljive strane kvadra su prednja, K, L, T, S, desna, L, M, P, T i gornja S, T, P, R. Nevidljive ivice K, N, N, M i N, R su prikazane isprekidanim linijama. Na drugoj slici prikazan je isti kvadar u položaju kako izgleda kada se posmatra odozdo s leva. Vidljive strane kvadra su prednja, K, L, T, S, leva, N, K, S, R i donja, K, L, M, N. Nevidljive ivice RP, PT i PM su prikazane isprekidanim linijama. A sada jedan zadatak. Pažljivo pročitaj sljedeće tvrdnje pa odredi da li su tačne ili netačne. Prva tvrdnja. Kvadar je rogljasto telo. Razmislite. Tačno. Druga tvrdnja. Kvadar ima 8 temena. Razmislite. Tačno. Treća tvrdnja. Kvadar ima 4 strane. Razmislite. Netačno. Naučili smo da kvadar ima 6 strana. Četvrta tvrdnja. Kvadar ima 12 ivica. Razmislite. Tačno. Peta tvrdnja. Sve strane kvadra su pravougaonici. Razmislite. Tačno. Šesta tvrdnja. Naspravne strane kvadra nisu podudarne i paralelne. Razmislite.
Netačno. Naspravne strane kvadra su podudarne i paralelne. 7. tvrdnja. Elementi kvadra su ivica, strana i tebe. Razmislite. Tačno. 8. tvrdnja. Kvadar ima 2 dimenzije. Razmislite. Netačno. Naučili smo da kvadar ima 3 dimenzije. Dužinu, širinu i visinu. 9. tvrdnja. Susedne strane kvadra nemaju zajedničku ivicu. Razmislite. Netačno. Naučili smo da susedne strane kvadra imaju jednu zajedničku ivicu. I 10. tvrdnja. Jedan isti kvadar može biti prikazan na slici u različitim položajima. Razmislite. Tačno. Nadam se da ste uspješno rešili ovaj zadatak. A sada domaći zadatak. Nacrtaj jedan kvadar u položaju kako izgleda kada se posmatra odozgo s desna. Obeleži temena nacrtanog kvadra. Zapiši sve strane nacrtanog kvadra. Zapiši sve ivice nacrtanog kvadra. Oboj gornju stranu kvadra plavom bojom, desnu stranu crvenom bojom, a prednju stranu zelenom bojom. Deco, želim vam uspjeh u radu. Hvala na pažnji. Doviđenja.